ciut di bentingan. Woi, nyene. Lain kini dolar polon cia. Woi. Lar. Wuh. Ngawak kaku. Nyen aja jim betul. Mencinya jangan betul. Cai dolar. Cai Yudano. Sakit nat cia. Yudana Glagustin cini dogong gede lah. Ada dogong gede kasar kita raos nih. Zaman Jani, zaman reformasi yang udah ngajung-ngajung meros. Kengken Raja wawawewe, rakyat wawawewe. Kengken menencang kenci. Yen sepatutnya belum ngocok dengan ikan di tiang. Wayan pasak. Kenjir cini. Wayan pasak dolar. Di tiang ratu. Wayan. Dia. Gelak kemendang. Weh. Dabda bang moja. Tapi. Lelontek umbul-umbul pajang ngorobro peyang bakut. Sami pajang pasang pangdagan kejang. Weh. Serik kelilu mani coba jang. Mana melingga samnya? Benar. Ane beleng-beleng. Dia beleng-beleng di Arab jang. Saya nggak di jang di tengah. Jepit ke belengan lagi. Iya saja. Nyanan jepital belengannya semi lekarnya bisa kene. Dar. Ya. Gelak kemendang. Tapi lu sedangkil. Nih. Mame Dalugra di tiang barakan pengocokan ewo. Ngomong kencang, lar cita nyen. Nyen gitu. Ci, Cang matakon kencai. Neci jelema buan cia. cang lemo. Yang jelema cai ngelah pepinah, ngelah pengerasa, ngelah madon kena. Aku cang iwasin. Lah bungut. Aku ngomong. Sekonden ana ngomong berpikir terlebih dahulu. Asumsi di otak. Selesai asumsi, bungut ceplas-ceplos doang. Une cang boleh. Lu agung kemudian cidangkil cang di buria. Dom gak ini. Ngawak-ngawak, dangkil nguntul. Dari zaman Jani, raga sebagai manusia, tingkatkan kewaspadaan, mata melotot, telinga buka lebar-lebar. Kalau sesuai dengan prinsip kita laksanakan. Kalau tidak cocok kita centang mentah-mentahan. Tidaklah terlalu lama kita keto anu didon. Wah gen. Kebebasan kita laksanakan. Ruk. Nenek gelakar medal nih. Aduh sakit gede dolar ya boy. Melang pasang bekerja. Inge. Gedung pagut. Inge. Lodek. Hah? Pasang bekerja. Gedung pagut mimo lodek. Ah, banyak-banyaknya atur. Inge sapu napi. Ani nyongkok. Inge. Arus metlano. Ados kentan. Bangsa ngerebut semut. Gelakar medal ini. Nisut kedek nyemut cilekutan bisa bangkau panana. Bang ya pesu. Untuk lagi bane. Mami tang lugre. Mami tang lugre banyak bak oleh batan setenus. Kena bunga dolar. Mame tang lugre di tiang sakit gede cai. Di tiang sampun suwe nan rosang cai. Di sampune cai modal meja semua. Kadang dolar.
Kalau untulang mesti sakit gede. Mereka bisa belajar mesilat mengejang yang kemarin di balas. Kena juga kan? Berdiri. Yang berdiri cang kepone. Tegarang. Dan ini nih di desa anak nih. Dong mendengar jelas di desa Pegambangan. Udah ada ngenon. Dijajang mani. Dijajang mani. Sabak nes nih ya. Lautang. Jangan ke. Yang coba ini lautang. Lautang. Cobain bang. Aduh silat bisa ngeleyak padahal. Atau biasa kan? Jangan lihat barang putih. Ngawang-ngawang mau petang. Tadi kena medal tung ingin jet kena ciken. Senung ingin jet. Cai. Dia nungguin dolar. Mereka atuh besuh. Pertawang jet timpal nunggeng masih bobor. Kengken menanjang. Senawang peraturan. Ada kan di nunggeng belok kiri jalan terus. Wah kan. Kejangnya adang. Banyak kagak tajam di sungai tekasabak nes. Hei. Hei. Orang mengil terus hei. Terus mulak kedes seperti. Kena ciken kian. Kena ciken kan. Kene na. Bang Daulian cai hilang lu bang lah. Begini sendiri. Suat jadi. Cai pecat lah. Suat Cina ke dini. Suat jani suat dokas. Jangseng pramasuka kan cai. Megedi ci. PHK ci. Megedi. Jangseng perlu kan cai. Ngomong ya. Pada nungguin jet dan PHK. Korupsi jutaan sing ada PHK. Mula doang ngulat tanah. Pada kata kan mungkin ni sing keberatan. Paling kene subado pican widi subuh jangkap di ukodane puntang pantegang nyemagae. Kepetang si pahe banyak ngas bone kengke jalan. Paling kene aku dewek truno. Kebebasan masih berjalan. Lalasan je. Begini. Jangseng pramasuka san kendi. Jangseng perlu kan cai. Begini ci. Cai man ngale kae, jang man ngale parakan. Aduh. Buat awang di ngoyong dini masih pesu ben. Salin nase ya. Nya nyampe tang ngono itu kedok mesti kaluk-kalukan. Rago ada parakan kene. Emang rago dasar dari rakyat. Gampang diatur. Diperbudak. Mulai, oke mulai. Kesempatan. Bulan kerjakan. Macam-macam. Apa orang ki simpatan? Kalau bedek-bedek sama tabio pasang gedak dan basangnya. Jangan tanggung benar-benar nah jangan kablok kanci. Jangan saja gedak benulan ngamat tabio ni ya. Man, Ulan munyin saya ini. Oi, truk. Melang. Dada bang, gelakar modal. Ketung pagut. Lodek. Saya mau lodek. Pasti ini dolar. Lekar balas dendam ke etek kan. Tanya dong. Dari nyapak boleh badan sedot kuat ke. Waduh, mami tang lu gerak. Sakit gede caya. Oh, itu ngene. Titiang sampun suwe nyantosan cai. Makatan mari nunggeng cajak langsung aja. gua gong jijet. Oh,
sing iwak senci. Baik. Ngelamate agon kene. Aku nule. Nule. Ngelabungut agon kene. Ngomong-ngomong. Hah, sekonen ngomong, sekonen nule, konsumsi melulu. Apa sing kudang-kudang? Man? Cang tunduk macam PHK cang. Oh putus hubungan kerja. Mengedi cai. Cang sing kobar ken cai. Cai mangale gae. Lah mangale parakan datang. Woi. Jangan mulai. Kesempatan cang. Uli pidan cang nak sing iceno. Sing iceno. Jani ado kalah. Mulai cang. Boleh cang mulai cang senyap tinggal diam. Mak ngeken maksudnya. Bunuang cang generasi muda. Tentukan sikap. Jalankan reformasi. Aksi demo untuk rasa. Bakar Purine. Puri bakar. Raja turun. Raja turun. Benar. Ane menengen. Cang. Yen cang len, Bro. Yen cang len. Yen cang tunuken wagong lar mekati. Cak sing ngomong apa? Nengil cak. Pang bedikan urusannya dia makan. Bro yen cang. Polosan mana? Polos. Keadaan terjadi yang kewa hale gae yo. Man sedih ngeken. Kini nak kelar. Dok itu amat carane. Berarti cijak ngusir cang uli silep cido. Ci mungkin kan cang. Nyamo. Menyamo. Yang bawa menyamo dok itu nak carane. Man ngeken maksud ini ngeken. Cang ide bantuan. Kan jalan keluarnya lah itu. Ocing itu jalan keluar kan cang. Benar. Nah. Tahu menyamo ada cang. Cang emang jalan keluar. Nana. Binyak sun ngigal. Kajol aku malu udah menang kau. Kajol aku kangen tadi. Kat baju mah. Do jalan keluar. Oh padahal cang ngusir nih. Mesti lagi jalan keluar. Jalan keluar banyak tang nudaman ada jadi dimarahkan pasti tong tundong Oh maksudnya cipang nu memarakan. jalan keluar mulai Ada cakar mulai. begitu nak carane Yen gitu gampang tuh. nah Cang matur ken wagung. cang demen lah nyamak ini Kalau kene yen cang matur ken wagung, cang sing yang mutalang. kena sini Arus lagu mababan. Mabab. Mangado aturang keburi. apa Gula nang 10 kilo. Kopi nang 10 kilo. gula 10 kilo. gula dah sekilo akilo juga udah lah Nah normalnya 4.000 lah. aja 4.000 cang sama kopi sing mau gula lah Lah. Karena ngale gae ci nomblokan di gula udah 1 kilo sing nyak. Lu mau pahit makilet cine. Lu jadi kene nak itu gitu carane Man. pangringan diwangkan lah Oh, Itu nak- diwangkan. Bujang ringan ngabot sih gitu. Oh. Jadi gini cang ide plus gini, 100 duang dase. 100 tali nang duang ase tali. 120 Terus 20. itu nak mau masuk itu coba ulah-ulang lah itu nak 100 pokoknya mau tanggung 20 gitu. jadi kini nak dong maksud saja aku udah jatuh muntun nak orang nih 100 nenek. ah Tuh ben 20. be ini aturan sing ada amah cang wah Jejak sih sing aman. man Anak kandung untung nih sing aman, Bro. apa untungnya sing amah WC sing. Tuh sing aman apa kok mau sing. lencang sing amah sing WC mesti cek entut do kena mah kalukan Nenek aman deh. nah demi anu nah aman bekerja Nih. bantu bro Pokoknya tuh panggilan. bantu nah Nah, beres. makasih sebenarnya Aku nyuman buang asuh. Zaman jani otak harus cerdas. Lamun sing cerdas sing ama mpugas. Si benawa Kon nyaman ci pecat lah. Ya sebuah pihak kamu gede ya. nyaman didango pecah nah, beli napi. Gelah dong ingin jet. Harus pecah. Bang sing kadang biasa. Yen kanti teno pecat nendra wibawa belum cokor dewa. gitu berkenal kelah Ajong belum cokor dumun. Sing ada istilah pecat. engke Mati. Dia nungguin jet. Hah? Ngentut dan mati.
Kengken mutiang nang ngentut. Banyak kedun. Hah? Ajung belum ada kedun. Hah? Wentan nang ngentut. Jenek ben. Bapak baru irung ajung belum ada kedun. Ngeros. Ngin banyak yang ngentut. Zaman malu sing ada orang sing gitu. Titiang tuh gitu. Kalau nak berat. Aman, mak matiang. Malu. Gelas sing matiang, yen telah matiang banyak nyeng ngagung lah. Nah, itu patut. Titiang makin matur yang belum cokot dewo. Titiang menyamut sareng Petruk. Tawan. Rumah satang megete haemer. Ada. Ketia bumbung gede nake. Bone lengah nih. Yen wadah bumbung wadah haemer. Sapun api antuk. Mang nu kanton ada di dia makaryo driki sarang nu memanjat ingin iki wonten katur ramatro tuh. Nang ya. Hei. Anu dua ngasuh dah. Halo. Lar, Ya, pes apa nih? wis kertas. Bertawang kan nih pes kertas wih gunang, pes apa? Mang nu kanton ada di dia Oh, tomokan nih. Nah, dado. Uang pelicin nih. Dado. Lar, Ya. yang gelaman rezeki carjani 100 aturun cai medom kejang. Ipaman agung seket, ipaman werde seket. Sing sak kenyamanti berkate jalan sing man. Nu beda setali lah. Beda setali kan lar. Kata jaranin. Man. Yen tan bang kata jarane pun api. Ujian tersaja kita kena kadin. Ye, Bah ngeliung-liunan nih. yang orang terus berkata jalankan resep tamane sing man nu beda setali lar. Dane Gusti Agung setiman ican. Sing dadi. Meniki jual setiman kan buat Sing dadi nak subuh sekat ukur-ukur. nak ampun kelas mau kejam mau cacak gitu kan. Ampun tusan. Lengah sih. Nanan orang gini, memang dia, dia. Lar, Ya. nak ngilang KKN cinekang KKN, tawang ciarten KKN. Dan Korupsi, kolosi, nepotisme. Nekolosi adalah ngengkapang pes timpal, ngengkapang pes bumi. Cai nak ngilang kini, cuta kini nah. Pandai cai dari gad-gad ini dipuri, magedi cai. Belas yang perlu ke cai, belas yang perlu ngelaparkan. Magedi. sing dadi ketekang hidupe jadene. Aden man dua ngaso ada milu medunung. Nyaksa di betung di jalan keluar betul. Jeung nyakna mekaci jeung mekat. Kira aman nu gawe din. Jani apa kejemak kayak nene. Tungang begitu. Gelar, berhasil. Hah, berhasil. Berhasil luar negeri. Kengken aja nutur keluar. Jang milu nih mau pecat. Ulian cing ide jalan keluar. Jek pulas sana nih mulai berangkat kayak ini. Si mau pecat nih. Pecat. Menpecah aja. Bes berjuang. Lar. Lengah kok kene caya. Maragan mau pecat pipis udah banget awang. Memang pes malu sud bang pes pecat tuh. Anda ci belum kau pecat tuh mecat bang man pes bang man. Apa lagi ini jani? Hah? Pipis juang oh. Ngwese. Ngentot ngajak nang ngelodang. Jek do ngomong nih ci upah hidup ada nih. Jadi bang tenang lah mulai. Nah, Amilang gening-gening. ah, Pangilang sebetnya. pang saru nih. Di sisen jero nih gening-gening. Gendeng-gendeng. Aduh geningan gini. Pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Di sisen jero laku. Ragu sakit hati. Jani jejak mendak itu. Munyi nih kain kau. Nih lek-lek nak panas nih munyi nih. Kerasan tuh. Sejak belah kopeng nih. Nah, Ya sekolah belah cok ulang kopeng. pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Pulang, marilah pulang. Pulanglah kita pipis. Lek-lek.
pulang marilah. Petekit Ganti geningan. ganti kan. Pulang, marilah pulanglah kita pipis teke. Halo tangan. Halo kan. Si matur kendaraan ini. Nyen ada mutangan. Hah? Panggendeng-gendeng sampai ngumah. Dia kuliah ngapis. Silsilah bibes. Bisa anu togo kone mamplas mantap. Dan ini lah. Bang Sencang dan Cai ngabo gagah diburi. Ada penyelek kan? Penyelek, burine. Benar. Mulai. Berangkat. Benar. Benar. Mulai. Yang ini ngoyo. Sudah ngobang-ngobang Cijanila. Sudah ngobang. Saya aja Cijanila. Yen kalian jak buku jadwal bisa radio ni nampak tandai cicing ni. Menang. Wah, udah menang. Kenapa sami lu di sengelengok? Menang dong. Siap. Siap. Yang legend. Saya kasih nyak mereren. Makin temen api tu. Ngeraos becikan. Benar Cai marakana. Cijeng bisau sana yaji bucan nikeng lo neng ngalangi dewa ngale rabi neng itu bok kuda semetona ngaji dewa singnya nyani kang wang subo kenai dewa ne ya dason panjang Ratu Keluan Paduka Betara dua neng puniki panjang Paduka Betara panjang nas bawa usah madane dang Paduka Betara ngawasin dua neng ngomangin pakai uang madane Ratu Paduka Betara nang pendidikan nas. Cijak benyol Makin sabun ikian tu. Ya mangdo jenar mangdo jantan oh bawasan yaji kan tangkeleng malu becikan nak mau bawasan. Itian nangkil Haji. jangan tolong yaji mau Haji. Kelar, yang dong luang pangus kipakan cai ni doreng kelaknya mana sabun iki mantok lungo jodoh di tiang dari radio kita mana. Den malu. Awenan putrang lah mara tangkel nak ijo ireng cai. Maklejang. Oh matajan. Inge. Ipetrok milu masih matajan. Iya namun tu sekan bawas lah sodang uru kalau putrang lah ke matajan. Sawireh ceneng bagus subuh matang duur. Yang jag matajan dengan uru ongkai pingsap dari ceneng ke gambaran ni ceneng. Mana di tiang dados padakan. Yang jadi rengang di tiang. Wah. Lain uang di tiang. Mati kan di tiangna. Mati. Sing bagus. kan sate nang yang diangkat ni petro jai dolar ji Oh, Haji ini sing ken yang ada rapi Haji ini ken yang lasoma Sapa siro dadok Ya dason panja Haji rimo ngan haji mantu Nak mulan misi cerosi dewa. Dia namun tu sekan bawa sajid kini dewa. Sud pesannya ni dewa mata tajaman. Sawireh dewa subuh madan gur buka jati. Pedukuan Mayasari. Aduh. Ada lo kita
wedangan naga gombang. Gelah wedangan. Patut. Lika jalan itu. Nah, makin kan pada motor sana. Motor dan dados. Ngejalan suka ban kemu. Makin sabun apian tuh. Kemudian kewah bani dewa lebih kayun. Yang likat margene tuh ada kuda ngaji ini tuh dewa lingit pangsi doi dewa raup itu nih. Kemudian tadi dewa sepuat. Ya nasupun ke semua di tiang lungsur pamit di kuda ngaji ini lungsur di tiang dagingnya di tiang mau cicingah mereka. Mau margi dewa pang melah panaji lah karena di tiang pemargi dewa di pemerajaan agung. Bang kedeng ban para ke dewa bukanya dan aji ngaku ya. Loh, ininya. Asal bau kut aji mesra. Makin santukan medan picu kuda. Mau jarannya mamo. Dika bakal. Inge. Jarannya mana? Inge. Jaran lama lu gimana? Inge.
Nah apa jadi nih rasa Meme? Kangen kau dengan yang raos Meme nih? Nah ada apa demi? Meme nak mekongan busam, mekongan untuk aku. Gini diabian, biu pada cingakin Meme, subuh pada tasan, ben mani, sinah lo man keginan lakar kepekan ngadap biu. Iya nunduk itu, sing nyanang Meme sumandang saya. Keginan tiang nak mendokok itu ngajak Meme di pono. Bensik nih yo. Yang tadi tuh sangat mengijan Mimi nih. Bisa. Adi saya udah negakin gitu ya. Bang naknya saya negakin kapal-kapal. Kene sanya. Bang saya ngalancat bang jangan neganjaran. Tegulang mu di punya kayu ini gede samping pondok Memi nih. Ada punya kayu? Aduh. Mana? Dengudiang soleh dari ini. Sejarah bisa memunyai lemah dari mi. Aduh, bumi pokoknya ganjek sekenuban munduk ah. Oh gitu? Oh. Aduh. Meme. Isubanet lak takang tiang teh anak ini mi. Jadi cara ogong menjalan mi. Aduh, apa-apa. Ayo, kok jalan. Sing tadi kawadan begitu sing mi. Apa buen tamiu? Aduh mi. Kengkene kesiap tuh. Gila-gila tekan mi aduh diolas mi. Apa nepukin lu? Ada tuh genggang mi. Bro, sih orang tuh gengang. Ya, wah. Saya tahu orang tuh gengang nih gitu. Tahu lu? Kengken. Tuh gengang nih. Nanti lu lek-lek ada bang. Saya pasang tuh kene mi. Ah!